Good evening, whakaalawhala hia tu hanei atu tola da wala tala tutupu. Kua ofo mo e tupe tupe do tangata ki he atu motu Filipaina ha koe taha whaalahi ni ko lau e motu. Koe taumatangi malolo ko malone tau kaina mo tokolonga e tangata kua mamasi whalu nā kaila maua ia. Koe tau wala tāla pēnei ne kua tupe tupe fōke tau loto halau tolu korona fu mai ke motu. Fuafua koe molea e ua fulu e matangai nanga Filipaina korona fu mai mai ngā hua ke motu. Ne pehe whalo ta hukui kua lahi e longona ngā halau tolu ha kua tupe tupe ke le kua tupu whakao fo nei mua atu ha kua ranofo ke he moe mamau mai he motu moli halau tolu. Whakatu tāla moe tako ue hukui am takau Filipaina he motu mai pehe mai kua whitani e kamata whakatu tāla ki asi tupe. Ko e manako halau tolu ke he mga whakapā ke lafi tupe ni e tau matakai nanga Filipaina. Kai mai longa foki toko longa e tau kapising he motu ne manako ke lang matai. Ko e mga honei kua mana ki aonga toko lunga ki tau se e taha aho mafti ke aho a pungi pungi. Toha hai ai foki e tau puha ke fua ki tupe ke tau whali he tau pisinisi he motu. Taha foki e kone sete kua mana ki ke whakahoko e aho whaiumu ua fulmatuli a November ke he aonga toko lunga ke mai ke whakatata whala tau koli tau lolongo mo e whakafua e tau kai Filipaina. Mai whakatokanga ke lata mo e tau tupe tō whakatu e taha fund ke tuku atu. E tau tupe ki loto pia foki mo e website ke mai ke tau tangata ki kisia tau tupe ko foki. He tau tangata mo e koe whanu ni ki whi e tau tupe ia. Kua whai ono anga foki ke whakawhanu tau tupe nei ke ua e mtakau ne kua ngahua ke lang matai atu ke lau tolu kua lauia tonu. Ke he le kua tupu whakao whanai. Amana ki foki e leo taongo ni wege tau isi taha whakaholoanga ki asi tupe ki ango fua he whahe tapka hau. Kua naka e whia e whahe malolo sino ki he taha tala kua tohia ki he New Zealand Herald he whahe tapu nei ha kua pehe kua naka i hako e talahawanga i loto. Koe wala tala ni kua whamtapatu ki he taha whakaholanga he tamafuata mai New Zealand ni ko Matt Wilson ki asi tupe mo e tālanga he taha whale ke lata mo e whakaonganga he tau matua he motu. Ne tau hia koe talahawanga mai he tamafuata ko Matt Wilson ki hana a mngaho ni kua hoko mai ia koe nonofu ni tau matua whakau he tau poko ai o whanau. Taha foki e whakau tāne ni ki sia ia kua loka ki loto he hana poko. Kai ke mau e whale fōu nei to mai ke whakaonga ke whakawhiawhia e to mamatua whakau ka watu ke nonofu atu ke whale ngā ngāo. Pēr mai e te ki take whahe malolo seno kua nāka i mōli e talahawanga kua loka e taha matua i loto he hana poko. Ko whakatu tālai foki e whahe ngā hoa mga nei mo laua ko Gary mo Matt Wilson ne kua kamate mata ngā hoa nei mo e kua nāka i whiawhia foki a laua ki tau wala tala kua nāka i hako mitaki. Talahau e Manila no sa pese ni kua pia tau wala tala kua tuhuia ma tutaki ngaia ni e whakaholanga nei ha kua whita ni foki he asi tupe ke he motu ha kua kisia koe mena mitaki ke lata me tau mamatua he motu. Koe amamne kianga tau kamate whale nei ke mahina pelila tau mai ke foki tau mamatua whakau he motu ke no nofu atu mo e whai whakaholanga whawhiawhia foki ke maike tau se whalua tau ngā hua halau tolu kai nākai ni no nofu ki he tau mohenga, ki he tau poko, kai whawhau e tau sino ke malolo foki. Koe wakalele e New Zealand ke lata moe motu a pungi kua a manaki ke mule e hoko maianga. Koe tau whailoanga nei kua maua he kau taha wakalele Plenis Travel. Koe manaki ke hoko mai a wakalele, whamahaini a pungi he hawha e matahola wha he pale la awhiawhi, mo tuku whenonga ki he mai he motu, he hawha e matahola 5 he awhiawhi. Amamina ki ke hoko atu ki New Zealand he hongfulu e minise e mole matahola hiwa he puli he pō whaiumu. Pehe kui mai he kautaha wakalele a Pelenis, koe tau hiki anga nei, amanaki ni ke lata ia mai wakalele a pungi, nā kai amanaki ke lauia e tau wakalele he tau ahui mua. Pese ia koa whai hiki anga ke wakalele a pungi ke mule mai, nā kai mule e wakalele ke ua ki aniwe ke lata mo e tau kahau. Koe wakalele he tau aho ua ko whita ni he whakafua kamata mai ai e tau whenonga he aho ua fulu he mahina ha me ua whehong fulu mawhaa. Koe tau hiki anga ke wakalele a pungi,
Ko whamanatu atu, ko mamnaki ki hawhangi ki fua e tau kato, he tau tangata, he matahola hongfulu maua tupo la. Ko e whanoanga ke whanga fulmalima ki ke lata mo e tau tikitaki atu Pasifika, ne whakaingoa ko e Pacific Island Leaders Forum, ko amanaki ke tokahifu ni ke whaitu ke lau he atu Pasifika. Ko e tau whakatu talanga he tau tikitaki ke whanoanga ko Mole, mo e paleko atu whoki ke tausi ke motu ko Samoa. Hakua mamanaki ke whakahoko e whanoanga ke lata mo e Small Island States. Ko whakatoka ni ke liwaki atu e whanoanga ke motu ko Palau. Ua whoke motu kua tuku atu ta manatu ke whakahoko e whanoanga mahuinga nei ki ai ko Solomon Islands mo Federated States of Micronesia. Pese ia kua utakehe e hingoa ha FSM, ha kua nā kai maua e taunu mela whale tali whenonga, kai nā kai whaiwhailoanga ke lata mo manatu ha Solomon Islands ke utakehe e hingoa ke he tau whakatutalanga. Ko taha he tau koloa ne kua ngalo he whale koloa he custom he wāfu haine whai kumikumi ki ai e whahi leo leo he motu. Ko taha he mohenga lahi kua pihe taho ko tau ke matuwhi whine ke kupenga hila Facebook, ko I loa ki he mga ahone hoko mai e koloa ke motu, kua whakatoka atu ke he whahi custom, ka kua nā kai moa ki he matakaunga hua nei. Para tu whoki kua tātu ke paumu mo e whalo tau koloa ko hoko mai he tonga, ka kua nā kai moa ki he tau kumikumianga ia. Pehe takitaki leo leo ko Tony Edwards kua whailoanga tuai alau tolu kua moa, mai ia hana koloa mai hana e whai kumikumi hana whahinga hua ki ai. Ko taolonga he tau tangata ko whamatala ki he kupenga hila Facebook, lahi e nā kai whiawhia ki he mena nei kua tupu. Hana tau tolu a tau wala talu tutupu, ke lata moia whiawhinei, tuku atu whoki, e tau mana tau whakalofa ki he mga whaua ha whale ata tau, ha koe tau loto momoko.